Ladies and gentlemen, welcome to Balkan Fight 2. Wow. Sledeći meč između dva jako dobra mladića. Prvi takmičar predstavlja svoju državu, Češku Republiku. U sportu je samo godinu dana, ali uspeo je da osvoji drugo mesto na državnom prvenstvu do 95 kg. Svoju snagu, kako on kaže, zahvaljuje svom dugogodišnjem treningu u kalisteniksu i svom treneru Šimonu Polaku. Visok 186 cm i težak 95 kg. Dame i gospodo, Lukaš Mihina! Sledeći takmičar gledan je kao jedan od najvećih potencijala u srpskom obaranju ruku. Apsolutni je šampion u juniorskoj kategoriji i drugo mesto u senior kategoriji 2021. godine. Posle 3 godine pauze se sada vraća u sport i hoće da pokaže da nije sapo potencijal, nego je najbolji. Dama i gospodo, Siniša Jurković! Siniša Jurković, 1,88 m, težina Dva 115 momka kg, klub Vitez, sa ogromnim potencijalom. osvajač juniorske kategorije do 100 kg, levom i desnom rukom, apsolutni šampion juniorske kategorije 2021. Da li će imati 7. neki mesto na šans? svetskom prvenstvu 2020. za našeg Jurkovića. Njegov protivnik takođe 20 godina, 1,86 m. Osvojio je drugo mesto. Siniša staje ovo na centar, Siniša! Neverovatno snaga Siniše! Napad našeg Siniše Jurkovića. 1:0. Kao što sam rekao, Lukaš je osvojio drugo mesto. Vidimo Lukaša sa svojim trenerom nacionalnom Šimonom Polakom. šampionatu Češke. Siniša spreman za drugu rundu. Bez pauze. Veličina naravno na strani našeg Siniše Jurkovića koji ima veliku pauzu, tako da Veliki dugo ga respekt nismo između ova videli dva na sceni, mladića. ali vidimo da je fantastično pripremljen. Ispravlja zgod, kao što vidimo, i ponovo Biće meča, Jurković drži Siniša. kontroliše Neće mu trebati strep Lukaša. za ovaj meč. Videli smo prvo kako je iskusno Siniša iskontrolisao napad svog protivnika, zadržao ga i onda je on krenuo u kontranapad i došao do druge pobede. Odlično izdanje našeg reprezentativca i šampiona Siniše Jurkovića.
Nije za džabe Siniša, jedan od najvećih potencijala Srbije, pokazuje i danas to. Laganih 2:0 za naših šampiona. Jurković 2:0 protiv Mične. Vidimo kako će zadati ovaj treći meč, treća borba. 2:0 za Sinišu, možda odlučujuća runda. A vidimo huk tehnike našeg Siniša drži, Jurkovića, lomi zglob čeka svoga protivnika da se umori. Da li će ovo biti pušta strep meč čak, možda? Ne, Siniša sjajno. previše snage. Sjajno, kakva Veliki tehnika aplauz. Siniše Jurkovića, vidjeli smo, slomio je zglob prvo svom protivniku, onda ga je za pustio Sinišu Jurkovića. da malo Ali vidjet krene ćemo još dve runde. ka strani gde je ka Sinišinoj strani i onda ga je zaustavio i samo vratio nazad. Fantastična tehnika, top roll za kraj od našeg Siniše Jurkovića. 3:0 protiv Čeha i pobeda Jurkovića. Sada ova dva meča jednostavno su samo za konačni rezultat, a u svakom slučaju Siniša je odneo pobedu. Runda broj 4. Biće strep meča. Kako je samo poletela sada ruka. Idemo u strep meč da vidimo. Podešava se ova zaštitna traka, ali ne vidim ovde način kako Mična može da pobedi Jurkovića. Zaista potpuno dominantno izdanje našeg šampiona. Tačnije kako može da pobedi ova preostala dva meča, inače izgubio je u celokupnom duelu s obzirom da je 3:0 za Sinišu Jurkovića. Stalo je na centru. Siniša kontrola, šak je neverovatna. Kao što vidimo, Jurkovića pušta. Lukaš pokušava. Mičnu. I krene u napad. Siniša. Odlična tehnika. Top roll. Siniša Jurković. Videli smo, dosta inteligentno je uštopovao napad Mične, koji je dao sve od sebe da proba da pobedi, ali jednostavno dominantan Jurković, 4:0. Pozdrav za momke u predzadnjem redu. Sa srebrnim medaljama Ivan Rođaković. I u prvom redu, naravno, naš najuspešniji obarač. Zadnja runda za danas u ovom meču. Lukaš se ne predaje do kraja, ali mislim da je ovo gotovo.
ista situacija. Stalo je na centru, Siniša, jako dobri prsti, ne može proći nigde i kap, ni pronaciju. Mladi Lukaš pokušava aktivno da vuče, ali Siniša jednostavno kontra Jurkovića i 5:0 za danas. Sjajna pobjeda našeg Siniše Jurkovića Veliki aplauz. sa 5:0. Veliki aplauz za Lukaša, neverovatan borac, bravo. Pobednik Siniša Jurković. Neverovatno. Siniša, mnogi su već vidjeli ovaj meč kako će se odviti. Ti si jedan od naših najvećih potencijala i to svi kažu. Mladci, budućujem se pred tobom. Nadam se da nećemo više pauza vidjeti od tebe i da ćeš samo ići na gore i predstavljati Srbiju na najvećim takmičenjima na svetu. Pa nema šta, hvala na pozivu. Dao sam sve od sebe i potrudio sam se, gledao sam da se ne povredim. Napravio sam veću pauzu, ali idemo dalje. Dame i gospodo, Siniša Jurković. Čestitke za ovako dominantno izdanje našeg reprezentativca Siniše Jurkovića protiv Lukaša Mična iz Češke. 5:0 pobjeda Jurkovića. Očito da je dobro oporavljen posle ove duže pauze i da ćemo gledati naravno ponovno na velikim takmičenjima kada bude branio kao i sada boje naše reprezentacije. Idemo dalje. Sljedeći meč.